Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka United Democratic Party UDP Mairang Circle hakin riu tarik ujeliu arja arpun riu kala penlong ya kejingelang pajba ha pelau ka office trekam ka party ka badan ha kasnong mission Mairang kum si bentaban lumban lang ya kinong kersan na ka bentaban penkre ya ka election MP sitang samoy sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ya kani kejingelang la penlong ru ban penithu pajba ya kertong ka UDP uban ya kun ya kani ka election sitang samoy uba Vivan Stone G karngap kenta. Nalor kertong ha kani ngi lai don lang ru do presiden ka party uba met ba ling do ubade MLA na Mairang ba menteri ha ka sarkar MDA2 u general secretary uba Tito Starwal Khan uba Matthew Beyond Star Korba MLA Mauplang uba Equator Nongrang MDC na Mairang Nongklaw uba Jambor War President UDP East and West Khasi Hills District nalor kiwe. Kajing terang ke sini kalong banginuan happy shwa kibalong ki trying ki trisam ki nongkar siang ki ba ki jungi hamtam babila Punjab dan Burom yang MLA jauh hi iba met ba lendo bagi so komen rukun ka party bagani ngadi ka jingelang ka baningko ka banginas dang shwa na ka ying na ka constancy ka jauh presiden jungi bak kani kan aiman siem yaki wepat kinongelam sa party yaki MLA gijungi Baharo yaki MDC gijungi yaki circle yaki district badi ki unit ki bapea iso kwen bagani Baharo kasi paniay renti joka party kalau bagin sedang ya kajungi alap election la de kajing penitu kajungi ya u candidate jungi nasdang swa nalayin kabar sigantian Argentina ko aban kran ban penitu yaw candidate ba ban karangap kanta haga jingedai ka jonga simat uladai way na ki muktiar kumongi ong hagaktir kasi ubala rangba ha ubala dan haga jingtre ka jongu palat laipo tulikisna bat swaga tau la deiru unang yalam jogi samla pule lembag ki SU bat ki we ki seng ki paper unong treman soha andai ka kambar ka por ka babun ula peluk haga ban long ko muktiar banyasa haki yeng ka syari ki paper naga banta kikis ki babun andai ka ega bang aku aban itu ipi ka lompat baula longru uway na kita ki standing council lani ki muktiar ki ba hakmat do ki ba ka Khasi Hills Autonomous District Council lembag ki siyam ki ba rem nado ki por jong iba adjustla lagi por jong ba PNC bat haka por ka jong aro ilayo banya trekam bat i kumu muktiar banya sai ki kies ki paper ki ba kum ka district kada ka district council kaya ketuko bakaway ka baka pala kalap bakalong babon na tali na ki kies ki ba yakun haka por bangalong pumusiam ngisotanat hagi lais nem tam jama jilong siam ke jonga ngimpat jurem kawiru kakis bat kawiru habay tungko bat kian ki paper ki bangigo ka council ngipas hapo ka yingdor ba habay tungko haki bayadai bakta ya kariba ka jait penriu ba di bani dai balingkong ban keren ya kini kian kila dan sibun kian ki bang lesing anum dan pol ban keren na kini kapor ere nga suang ipilen ko bau de briu blastu tu balangam chilleu ba ha ka be bat kian kumno ban yada ya ka hok long try jongari bakajat perliu ka jongi namar kumbang ong barabor bakajat perliu ka jongi kalong kabarit pa ngidon kam gajing ada ka bakerpang
Ngidon kam ki ain ki bakerpa. Nampak ki ain ki bala banyada ngimla banyada kejai beriu tang da ke basu hala surok. Ngimla banyada kejai beriu tang ban suong bangi i ya kari kejai beriu. Henry ban peni ya kajing i ya kari kejai beriu. Ngidon kamnya ki ain ki bapaka ki ban long ki kenro ki bakin long ki karai ki banyada ya ka hok long trai ke. Na takadaw ka jingjit ka jong ikong ka party. Yaw ba biban kong kandidat. Ngisngaw kanaday ka por ka babiang por ba. Bagkabala i ba. Bagkabala day ba. Bangindon kam yaw nong yasan. Hangtay hapo kalok sa ba. Ubas sutu yakian. Himla balikran. Hangtay hador ba hapo lok sa ba. Dagata ka jinglong emotion. Lanila ka jing snow. Himla balikran hangtay tanda ko syufitit mi hangtay polok sama. Himla balikran hangtay tanda kejing start henry fidan kami kejing syampang dan bon ki basta nga banong ki kata henry kadnongot ki syampang ngisno sarong bangidan yau kandidat ubah syampang datang kejing kerpat kejonga syawangan syok Ringkat UMLE Jopi, ringkat MDC Jopi. Pi kung ginong yalam, joka party hangnya po mayram. Tungin ra ya kani ka kubor. Bangila dan yaw kandidat ubo piang. Ubo long qualify. Bad mi kwat hagari ka kanti hangtay hapolok salah. Habakran na kanay gasngi uba Vivan Stone ulaong, bauday unoy saat an uba duk hitam pat lada ulong MP unya saat hapo parlimen bat yang marway nagabenta ka ribat kajat benriu. Nolor kata ulaong ru, ban napdeng ki MP ki bala led ki klamla ban pen urlong ban pen rong ya ka ketien khasi ya ka kernet ka bapra bat kumta kumubri ubadan ya ka jing temu shisha unya le ban pen rong ya ka hakatay ka kernet. Ulaong bawat ya kaktian khasi wat la kesorkar kalawan rai ke ordinance ban itu kum ke state language Henry kamentoy namar kebadan kam kalong ban itu ban pendan kam da kaktian khasi hagi yang kasari baro lada PJ yang na kumu kertong jong ka UDP ngan tray hok ngan tray sida bar ganum le kanunu ka kam ka bas new nane ka babean naman ta gri ba ka jay kandre bar ganum ni piru Hani hapo yung shari High Court of Meghalaya bar QA ki yung shari ngadi noya sayan uba tingye nasi na noya sayan uba dukitam bar nganoy pi bar na long MP chopi naka party UDP ngat long noya say hantay hapo parliament ro marway nganyeng namata ba kari ba kajamin ro Hakani kapor lesi pinong uniu kandidat jong ke UDP barang ikhna ba namar kadur kadar lu ka kadur kadar ka mandi bat ui samlaw ha handai nganya thu ye pi lesi ngandai u kandidat bala ramba tam lesi karta jonga kan kam he eki ne ki kandidat Karita jawa kan he kan tam ya karita jawa iba Dr. DRR Nonglai. Karita jawa iba palaru kajo. Namar katum kajingti kajo na iba Nonglai lakha hi hausem siajak naispa ndrusaw hobulai wakwa. Bagi iba baskem lakha hi hausem siajak naispa nyokunyo hobulai Januari. Bagi iba pala hau 1968 Nanya tu yepi lakha yang haus nem siaja naspa dukusa katum ke official report. Nasi kan kam he susur kamte. Di hari kapor kan yepi ngala I bha banwan chakani kesan pertai. Ba banlong kertong jauh ke UDP. Ka kerpat ye bei pe wei kibadan hani kibahiyeng kibasem kibadan hasnong hathau pinya tho khana spanjanga namar kibabun ye kitep babun sen ngala yarap lem pisa
Kipun kisnong kipangalay le kis kim dan pisah ki paplay. Kasi ngade wini ki plilar ki bakloy ba ban ay kani ka legal aid kamot kayele kis claim pisah. Mano na kidon kajing sitam kajing jinjar sobaha ban wan sana namar ngaran katim gumba kharsan ar bongor ki balong ki plilar kita ki bri ki zona ki juniors ki zona ki banyara ki banyara kes haying sari claim pisah claim tingka bak kajing kaya tulu yapi ki bon ki lok me ki bala sha e kunrai bat kasur ke joki kan sawa namar ngaju ya rap claim sim sitting karu pan penio kai bang daga ba buromi ki lok pa wat e kunrai so kajini kejonga yang ke ri lojong kadap pala bang menyetu ye bi kasnong kini jong ini jonga kadi masala bang ide na kakur ke bani ide ki menteri hangap kenta kapo hima sora te ramdai ubriu unongwe nese kadi ubriu berang pat ya kala ya ka jong kati ka dusto bang kadi ubriu ba ri wada ya ka custom ya ka kom long tandrai ke joni kasi jantia dia kani ka por ngam ko pan pinio thia ya bi ko mga awang ne nre dala yola man long unong jok kumu MP jong ka UDP ya ka jingje jong wei pi nang ni hamde hapo parliament naya pun ketian tanya tabun pendrongi kata ketian kasih po ke HDU nomor gina yo kumba khatbai ngot ki MP min nado munswa dagba burom ki Dr. AJ Sinkan MP bara shukla damkwa ya doar ulai bariki ngaju burom MP ngaju kren MP bap pijukan naka alkohol bap ngaju sultana itu. Kanya tu EP nan kinadam ki MP nado pasang jong kani kastin kejoni nadam KR marak naka all party his leaders conference nama pidi banyak tepru ndai ban shuya posne wana ba we MP joni nado mushwa tu MP ba ar di da hoping stone ningdo maria untuk kopor independent house lam siaja na spa yo but nila yo MP basta bahang uba Gigi Swell untuk por hauslam siajar knaispa rapo tete natang yo iba Peter G Malbaniang na yo bia iba Gigi Swell na yo ru ya iba PR India banga kemau iba PR India por bilong union minister ila forward kani ila recommend ya ka baglang unong bisa so ka High Court of Meghalaya hauslam siajar knaispa naikundang kamsim urong nasi kadi ka borblay namar ke baca kadi namatang jumha kamne ka ke sneo ting layo ru iba Vincent H Pala naka iba Ricky Kumo ne ki la plen ki MP ki balalay kimsim Tracy Tomlese ka kadi ka bor ka ba ngamla ban tep na kadaw balay baki kamla ban pendrongi ya kakitian kasi ha katay ka cabinet ba pra jong ka Constitution of India di ngam kren ben yaki ngam keno yaki hindi ngawang yubi ba ngaday yu judging how uba lara ngawang yubi nganle te ngande sisya kan le yaki ka ba katkum kaan ban pendrongi kini kakitian kasi hante hapo ka cabinet ka ba pra Nanaw ye bi lese na pleng jo bi pimsul thu kei kata ka jing mu manaw ban pini mani thu la ten kasi haka age schedule ha de ki babun lese kalumdam kata ka jing mentoy namar ni belas ni
Nindai banang di besar. Ka laitu ka kling kasi bora koi ngari pertanya mithoru mungkuslai la nawar ba ihaban kamai jakpo namar ba kakten kasi laitu opo ke cheru andre ganong yepi kajinge kaba ki kasi gani jantia ki syam hapo ing sari kadai namar ba lapran kam ya kakten haren Piwan menjubah dak kasi kadwa hapo good part nga habang translate ng pareng. Teng habang ikheb mo ko duma po yung sari district council mo ikheb ang pareng. Dala kaliw plina na ko ikheb isutho kay kani watwar ka pareng di ang ngayon yung sutho. Lakot ka taga kes. Di nga ang ipi ba minha kani ka sarkar ng khalya. How kalawan rai ordinance ban ito ya kakten kasi garo kung ka state language ngawang ipi kamentoy Ngau yang pilih ban penrung, deban itu yang kien kasih, deban penerkam dengan kien kasih, haki yang seri district council bawa. Bawa yang seri bawa nopo kasih jaga, ini ban plan dengan kasih, ini ban ayat jawab dengan kasih, ini ban tak kita kasih dengan kasih. Ini kamu tahu ya? Yau baduk bersuk, bantua sisi siapa di office sarkar, itu ada kasih, nado mensuai. Kamdam jinge lakai ai ki ijahar ki puner ni ada kiten kasi kamdam jinge namar ai thu lupa ni namar kim na man kan parang kim na man kan garo na kan hoi ka jat ke pitho da kasi katrai kam ni ndai go ong ya pi ba hapo yang shari ni dai ban tho ban tar da kiten kasi to ya thak ti ba kan long ka jing job yai ni dukta Nakaliang ba met ba lingdo haka jing penitu yau kurtong ulapen pau bag jing yok het ke parti yau so haka arja arpusau kalong ke jing het yau so uba pendu mensim yakin nongket kam ke parti bat kumta haka ni ke election menta ke kenti karam longshu kum haka baladap. Ngan pai kin biak haka bini bat kani ke MP election. Ladan ni pai ya ke MP election arja arpusau. Ngan kuat ban pau hang ni. Baka performance lani katinyo kejongi uso haka arajar abusau kalalong kajing ket yoso ubam simlong ubam simman bat ngala banong baka jinglong jingman jong tauso ubang yoke ulong so ubam ay yakataka jinto mensir yangi kinokre kalau balong kinokre haba yarep sedang menrep Wan ka eryong, wan ka umba, wan ka kram, ka bam, lut baro yang kita ijuntung jintep. Patila wan yo, stang katukan ni, kawan ban penduk bersih. Ndre nongrap, dalawan sako ka por bandap. Jupai su yang ka bandap. Ndre uyai dem bantur banlur ban bantre yang ka kam. Denom ne kita to. Denom ne Urang umjus song thai umtre kajon na kaliang jongi ke parti habang ipai yang election MP ke baladap kum ke parti trailang ru bangka HSPDP nakalailak put ke bangayo haka Shillong Parliamentary Constituency seat ngayo hadu kumbalailak dunat tidak yakibot jongi kum ke parti Ndre haka MP election arja pusau ngayo tang sau pusau hajar teligi bo kata kalau so bunyi obaket bependuk jenderman Ndre nda abala poi kepor kebangi yang kejinyo ya kibot haka tugasnya wat mangi hangi po mayroon konsensiru haka every election ngayo ado katna hajar top kebot dalam poi ke MP election ngira poi stang prahajar tau kebut kami hajar kebut kebala kerjaan yang met bat mensir nak keborba kebakilan teri kebakilan don ketikut jemot doki kami hajar kebut membeli kira syarondo syakiwe kepandri kaya kenal jong ketik pet dok jong kiri kebut kadon kadau
ia kata. Nganum keren gun ketin haka beri berkata. Minta kesengi kani kalau kesengi jom ketin saki bak kesengi jom ketin pensikam. Baka MP election minta by election kebalong kanum longsu kum ka arja arpusau election. Ngis ngosaro bahag ni ke ketiga pemerintah ngiyo yau kandidat ubaka kandidat ngaso sarong ru bangiyo yau kandidat hagani ke kilemat ke pemerintah upriu ubaladan ya keketan kum lawyer but ndai tak kum lawyer ndai senior advocate senior lawyer langam bakal piladan South Coast nem understand experience lajan dap South Coast nem bilang ko senior lawyer ila keren gatu kat ni tabaya imsim dada on palat ya na demo ko ipre tendai ngisu tu ke kau ke bapi tendai bangki kiso jom kita kijing tre jom ki bapi tendai hadu kini kisni ibamenta ile itu hidaladi ya ke Jakarta ke jung ikum tu dari poi ke por ke pati ke por ke piang bah naga jintip nadong senok but ina donru uwe kumwe naki nde kumwe ila long ru ma i uwe ubade uta standing council joga ki HDC lagumba lai posnem tam Buna AA. Hapo ka khasias padulmas this council. About this council of the law. Standing council. Kabamut standing council uday ba ai jumut ha ka bede ba kikam ai. Kikam ai. Kikam ai. About this council. Namar kibabon kibalong kum ki MDC hante kimla ya kaban. Tiplot iki indon kam yang no ai timot berpas ya kan kaju kumangi ki emelir indon kam iki kum kita ki lawyer ki advocate ki legal advisor ki ban ai timot hakabede ki kam joka ai but ngaso banong bakane baro ka penuan dul yang iku ka parti ban penkongo ba ngisngo ba ngidon kam yang pokum une ubrio ban long u kandidat jungi kum ka parti hoy nginadon ke jingya perkat bon pha la kum ba arbnai tam kum no bangin yo kandidat ndring sokmen bede sokmen ba ka por kaya ba ka kenta ka babiang mo ka kenta ka babiang kalau poi sia ka jingya final do ya ka kentang kidon kuma saut laimut kandidat lain nonoi lain mot kiwei pat kibakwa banyele tambakin kwa ban pau ke kenteng nim kwa ya kaban ya pau ke kenteng sabar kita ro kibabet kibabiang ma kibalongkum ki kandidat nrei hakabakot kalong na kidau kibape pat abang ila pensongnya ya ketingji jongi ya kandidat hakani kenti ke pemerintah ngiyui pat niso bau kandidat jongi hakani kenti ke pemerintah kadai bah iba biban stol jikenta kebenkong kalong ulade we senior advocate ko mga penpau ko ar kalong impat judan ha ka politics isuri tam no ai jumut berbo ya ki political party namar kong u advocate katakan ka kam ke jungi ko itre na dawan mano parti ru irha ban le ya ka kam ka be impat don ka party hoy benta ti ngaksu ban ai bi party ko yo pa kataro ko sori tenre nagaliang jongi ngiyo ini ya kene bakawai kalong ba ladang niya compare ya ke ba nagaliang jong i dot benta kasi PUE kung mga laong makani kalisiyan ka banding kong ya i ba i ay kajingkren public campaign kaya kasin ka banding kong mo patudon political meeting hangno kena kesin ke mana kong ngam kuat benong kena ke por ngam kuat ke jinglong advocate jongpi ke jinglong plidan jongpi kambiang tamban suya keren lane ban suya khana lane tamban stip
ngikwa banyo iyo brio ubanang banyasa kata ka di badon kama uli banong unong yasa ya kikam kibangingin pa kum unong kemat MP syati sepolok soba kabangin ko ay kabangin hapan buok kemat kani kita kabaki ong akitin tareng ka indigenous city kabali na kabanta kiriu try strong try unong kikam kibede na kabanta joki kita kikam ngikren hakabede ke culture ngikren laong mene na kabanta itu kikam kibede na kabanta ke culture ke tradition kikam na kabanta ke kendog siap ke kitien kasi pakum tata kibobon ba kikam kiba I inhab ban kren chati ba I inhab ban yasai nda bilale chati kum UMP jong ke state ke jongi ngam tip hagade ke ganti ke bamenta tadon ke ke basmopre ke ba kasmolongo haga jinge ya inti jongi bandite ye ke kam na kabanta ka MP by election haga ke tiang ko bamenta na so ngila suya bon kam ta ki election na ko por ngamtip lanur kan election sa MDC sa Garo Hills menta ke MP by election sini nang ta sa siyem hapun sang sa banile sa election MLA wa anda pupra ki Bray ba Bray February baru tendai kini kilong kikam ki bawa kemat jongi bak kejipet krek akan kapor kalau kikam ke bahakmat jong parti bak ngiyo yo kandidat bangidon ya ke gentleman na kalian jongi kabang semua penat susu kalau ngam sempat dan expect na poin perkat dan hakas ni kabangi penbena ya ke result jong ke kateng jongi hangtai silong aku pratari nado kalai beje sejorong men ki phone call ki wan ki message ki wan ki WhatsApp ki wan ba baden pilayo yo candidate ubo piang pura ba bat habang ye nunjor ya kini ki candidate paro ngiyoi bau candidate jo ke UDP udah candidate ubala piang ba nadok cakap ngatrai ngadom dadi bangan su pensarong yelojong nadakram dadon kanobim bak nasoman ong ba ke jingjit jongi MP hak election ki berada pan man ki MP election kajidon karkom perkat wat na kinong kersian jo ka UDP lane ki wait ki pol ka pati ki jit kat momon ki ongi hak MP damal ba kade MP election ya jit ini dun longi ndreng nasoman ong hak ne kenti go banta kung kidong kersian jo ka parti bahabang ni pa yo MP balik setia kadon bat ngada karpat nu iba biban anda pilayo ya kejinjo bat ba pindala let setia sedeli pindala poi bat yo ya kalat halok sabha kibanin kong kumangal ong mene to keren swa ya kikam ki bade na kabenta kajak nu yutui kikam ki bade swa na kabenta ka kendau ke siap ke jungi kada belum men kaduan hadir kata kalau ke bak kuat kada belum men ceno kan lain kaduan kada belum men ndai kau ki bak kuat ki bak ap yang ngigu ke jatun rio ke balalom don ki do yalam ki bak kuat ki badon ke jingkit klik ki badon ke jingkit kia ki badon ke mensiam jo ke jingi joki yala ke jok ngam tip ku ke jatun rio jungi seno man boy ani kalau ke jingkit bang yo yang dihukum kita kino ya dei kinong jit chuan nukong ibri ondon ya kadekal kom perkata lala kinong jit kimdon ya kapung kadekal kom perkata ngi jit kat pamon ngi sudah snap aki YouTube ngi sudah snap ki social media lakran tu semua badai utuk semua biang baik dapat dan cuma dapat siapa wasu syak rong haki ler wasu syak rong haki eriong haki umsau haki board election Ngasukwa badong iba biban hanya pemerang kat no ke twa ka bang juele perbor haki por election. Namadon ki bon ki daw ki ba penong ya ki patba ki balului sisor sidor bangsa rong haki por election. Kamtam haki tu ki sitio kisan singi gendru singi ilai singi kisau singi suaka singi tapot. Iba beli ki sa iram bakla ha ki platform ki ba per ki ba wanra ya ki kubor ki ba bakla na unta ki peto. But they hunter
Paki pai ba ndala dep ban yo igarson. Ndala tre ka kam sistem asnem lesnem. Pai ba isdang ban babi. Bat uju pai ba usdang ban ben. Pida ben sa kano kanuruk kan ma. Sansnem di pin up. Sansnem piha ban up. Pimla ban pekala dalai ruksu. Pimla ban ong sistem lakut. Namangin man JWM. Hab up sansnem. Sansnem dajot lajot. Lalatang sibnai arbnai lajot. Sansnem ni mundur ke kapor pun bah. Kajinjot kalau ke pakrau ada apa. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.